Kajing yo benta jong ki kinarit ki bahapo khat saus nem karata banya shim benta haki election da ka baki political party beper la kalong haka bayat rally ne yalap election kabala ruban bu kum kajing ma yaki nakaliang ka new tribute council so yong circle haka janmi jong ka arpu pratarik ujilio kala late banya kandu ya ka deputy commissioner jong ka east khasi hills district ka kong rosetta mary korba ban pin sngo shakai kajing yo lat ki khana batling ba jong ka ban kandu ya ka election commission ban tuklar ya kani kajing yo laki kenarit ban shimbenta hakapor election. Kali polis Syabong presiden juga new club social circle kundi rekod juga situasi circle kebagian mentang sini kejiwan kenduk jogi mentang sini kalau halor kena urim ni kenduk ini dipti commissioner halor kena urim ba kajing simenta jong kenarit HBD bagi election apa kamtam apa soyong tu bagi di kran de kai kebangi sokya tu tata kalau ba kajing pendekam jongki political party dan dia kajing berkam jongki kembali pa dan dia balasan yang kinarit nak dalam hari election iba kawara ada ini kajing dia ke bawah solusi atau apa malai ko ang bumta tengting kinarit aka jing siat solusi election tengting siat jantan kali tengting siat lembut bagi bahe kawan kajing solusi kawan kajing musau nak kata kadau nak lihat jongi ni sokya do ne hadu kata ya ne ka benta tinggi lawan ban kendu ni komisioner benda kasih kemudian ban bu dengan jipok ba ini indiakan HBD ban election commission ba indiakan ba ya kinariat dai ban dai ban sya bakin sebentar hakikam election kamtam hagi rally dan kino meeting kami dai ban kam election de balai ni pensong nurim yang kata kajing ujur kalong ba halor ka citi jongka National Commission for Protection of Child Right kene ka citi kabala isu kabala tho dau chairperson house nam arhajar khanyo kalau tho ki election commission ba ya ki kena red kamtam ki kena ki ba hapo khat house nam pumdai ban ailat bakin cimenta hari election commission la dai rally dai ka meeting election dan dai kino ki benta hari dai kam election kata ka dai kawai ya sakwai pat ka benta ka ba ngi pensong nongrim ka dai halor ka city ka ba nakaliang ka election commission kala pha ki baru ki political party sa baro ki chief secretary jong ki jalaba fair ba kumjuru sa baro ki jingbata ba umdai ban pendonkam ya ki kinarit hak kam election nomor balai nomor bakane galong persa ya ka hok jong ki kena kum ka commission for protection of child right 2005 de ka jingtho jongi kalau de hok ta nong rembat ikentu ya deputy commissioner ba in simpia halor kane badang ne sahmat umdai su ban pendonkam ya ki kinarit hakikam election kamtam hakipor ba election chat nomor bangelap ba kajing simenta jo kinarit hakipor election kawra ege jing diskusi kawra ege jing masau ba komitenat nak kata kadau kalau kita naurim ikan uji sini